Jačina struje od 100 mA je isto što i 1 amper, 0,1 amper, 0,01 amper, 0,001 amper. Tačan odgovor 0,1 amper. Svi znaju da u jednom metru ima 1000 mm. Mili je prefiks koji označava da je nešto 1000 puta manje. Tako se može koristiti i ispred drugih fizičkih veličina, kao što su kulon. 1 kulon je jednak 1000 milikulona. Kao što je gram, 1 gram jednak je 1000 miligrama. Sekund, 1 sekund jednak je 1000 milisekundi. Pa i amper, 1 amper jednak je 1000 miliampera. Tako je 100 miliampera jednako 100 podeljeno sa 1000 ampera jednako je 0,1 amper. Dakle, tačan odgovor na ovo pitanje jeste 0,1 amper.